Mwenge ukithiaga na mbere kwiro unyitie musibi bari kuthingatithia mitaratara iria eigitwo ni ministry ya ugima wa mwiri ya kwigita kurwara na gutamba kwa murimu wa COVID-19 ni mbururi-ini wingirite ikereka ria keri ria gutamba kwaguo mathiko-ini ma ndagitari Daniel Alushula kaunti-ini ya Kakamega. Ngwataniro ya arigitani yugite kuongerereka gwa ikuo cia mandagitari na atungati ma arwaru kurekera kieba rubonge ruru o muthenya makiuga ni matiganeirio ni thirikari kuona matiramukira indo cia kwigita murimu uyu wira-ini. Kwa serikali yetu madaktari wamechoka kuhatarisha maisha yao. Serikali itupatie vifaa kinga, ilipe marupurupu ambayo tunaita risk allowance, ihakikishe kama madaktari wataweza kupata matibabu bila ya kulipa pesa yoyote. Gatagati-ini ka madagitari ere makwite ni munini wa ndagitari munene thibitari-ini wa Thika Jacqueline Njoroge. Arigitani makiuga ni undu wa kieba kuona nio mari mubari-ini wa mbere bara-ini ya kuburana na murimu wa COVID-19 no indi maratumwo ita-ini matari na matharaita. Kama sisi ndio majeshi ambao tunapigana na ugonjwa huu wa COVID-19 kwa sasa hivi, hatutapigana bila risasi, hatutapigana bila vifaa kinga. Kwa hiyo ni serikali ihakikishe kwamba tunapata vifaa hivi. Hii tabia ya kuzika watu usiku sisi wa Afrika hatukubali. Kama ni kuzika mtu museme hii ndio ratiba. Na government through KMPDU and other doctors tumetoa protocol ya kuzika watu ambao wamekufa na COVID. Sio kumzika kisiri, wala sio kumzika kwa mitutu ya bunduki, wala kumzika kwa viboko. Watu wazikwe respectfully. Mathaa 24 mabituku bururi-ini wandikithitie arwaru eru 1,080 ma murimu wa COVID-19 thutha wa kongana ithimi 8,322 namba ya arwaru othe kuma riria murimu uyu watuthukire bururi-ini ikibanda andu 69,273. Mathaa-ini o macio andu 21 ni makwite. Gatagati-ini ka acio ana ni arigitani kuma thibitari-ini itiganite na ona gukiri uguo andu 542 ni maborete murimu uyu. Kuona thibitari ni ciambitie kwamukira arwaru aingi ma murimu wa COVID-19 gukira bau kabere, namba ya arwaru aria marabora micii-ini ni yanjitie kwambatira na aria mararekererio kuma thibitari-ini itiganite, kuona gatagati-ini ka aria maborete 262 maboreire micii-ini. Itanya-ini ria kuthi na mbere gutangikira arwaru ma murimu wa COVID-19, thirikari ya kaunti ya Kiambu ni tanyitwo kubingura ceceni ya arwaru ma murimu uyu iria iri thibitari-ini nene ya Ruiru. Ceceni ino iria iri na itanda 150 ni ya kathatu gwako kaunti-ini ino. Thirikari ya Kiambu ikiuga arwaru aingi ni marikoragwo na mweke wa kuthi kurigitirwo kuo. COVID icokete twiridi twina 330 beds kule Tigoni ni muraririkana. As of now twina about patient 50 Tigoni, kwoguo tuli na capacity. Ino ni thibitari ya kawaida turaka, nitukenete muno, ni ukona services nyingi muno. Maundu maria andu mokaga guku makaga riu ni megukorwo mekuo, indo ta ICU, laboratory nitugukorwo nacio. Ona thirikari nene na thirikari cia kaunti ikithiaga na mbere kuongerera ceceni cia kurigitira arwaru ma murimu wa COVID-19, mwingi no urathie na mbere kubinyiririo kuririkana ati kwigita ndwari ino ni bara iria mundu wothe no nginya anyite itemi na njira ya kwimenyerera na wabata makiria kuthingatithia mitaratara iria kathikitwo ni ministry ya ugima wa mwiri. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.